Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mama Mashaku mapunzirabe Jara mama Jara mama nizifika DPP waye DPP waye Professor Kapita Mtainda waye Ipenose waye Maole mabirikirwaga Kuma ule mwana wa Vice President Amini amalawe mbili nega kukulubiro jatu Kutibana akabanga sudana bangira last time economy within 6 months ikosa kubwele la mawa Ule mwanu mai matanga Amayo olimpikila wambi sinaone Ikangu omba Mai matanga Andapili festival amkwaza mai matanga Kuma leo, mafuna ngabanga ya knowledge Mai matanga mafila nchito mose peleka ujipaka Nyamada nzanga Jibi, onabo Dinwashabo Onabo pitiliza Mutite tesera Mzutuzamini ngati legal advisor watu kujipaka Onabo Kaka Mutwangulu kwa mbili Wanda mbili Na wana sina malizi kuno Tibanga conference Yokuti musati na kufeli Mwino zama figures sita Tizimvesese Kumasu mtuuzi meeting atimangile Inude mtuwa experience Kuma elections Kumasu walimwana regional governor Tukuni house Kuma kunyajia Mbaliwanga Musowa Maikempo, amea tule mwana Wina aliyesa bana mawakunose banole mwana Mashado MPs, Mashado Councillors Congratulations Tukula nilani mjipa Mwala nidwani manjawili mjipa Bwea nijipangeza mjipa Bwea nijipangeza ndari Musabeleze tuzuwiki Chibani chikudali ya ino Ife kuno kumibando Maife kuno kumibando itinga bando wana Professor kamati ndiwina Dali ya ino ndife Takura njirani Ntawi Kwacha sopara Chizo kona soya Vyabila leo Ukatenga certificate yako pano Nduanchide Sizo nani zilaso kwa certificate nilibe Iwe nyo kunyamula mbendera ya jipani Kufeso kumeneko Maso watu wali mameneko Chimene nukupempa ife Tukufuna loyalty Tukufuna discipline Ifeyo kusau the region Nifuna ni challenge pano Tungana kula kula Sindi kufuna utokera Kusanje Mpaka na kumene kumatera South the region ya tujabu nchio huku Sindi kufuna kunoko MCD za beze MP or most Tukubana Ichoke Tukubana Siso nyengele Siso opa Tukubana MCD za beze MP or most South the region Lakikula mpamina zunzilo Wambili nzikwa mwenodifera Kwa South the region Ndikulindikise Zimena kula mabana zonse Ndale siti kampeni stiwinira kuloka Ine nabanga kwa yamba uluzi Kajuwili uluzi Nawi na kajika Nikana kiiba kajuwili kwa nikanamina Nkani ni kutamanga background Makasa
tiye tipire ntchito ndi MPs. Nthawi zambiri pamakhala kusagwirizana simazo chifukwa chani akhali number 1 pampano. Tukumbana tikachoka pano tisanambe magulisa zina lathu tizikangandani latati bana vipi ine msana mzuse chitange nayo je bado mzuse o balime matani jabe nimakufuna ndinashule mawa ndimamvera bebe wina wake timu ndani mundilole mema matani timamvera bebe wina wake zuru kwa chipongwe kwa profesa hata bila mtani anayamba mune na kuni si chipongwe ndene sufuna ndiamune na kuni si chipongwe bana vipi Bama former president ametina munomu amenana ngaikiwa zisulo kumsana kose kumusiwa tose amenda ninodo professor watu amenda ngalinyamata kama pepe wa mwana amenda nilani wakati kwa nile professor leo watu ndio sulo anapita kuzambia wagira chito wali sana uzo kulibango mangalambo mkale basi asibenena zaidi atupewe I am warning you usaki yake usaki yake tunakuta nanga ninayo watu tunakupasa wewe tunusura sako za mbili unakuna ikatirele nipati kumalisa Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.